Kini kedai All India Radio Shillong ke khubor ban puli da ilu setas im kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Belialat ke Sarkar Pedang ya barok ki brio ki ba South Hosan snem sheneng ban aya ketika yada na ka COVID-19 nadu ke shitarik uyayong arhajar arpawai. La ban pinmi ke Sarkar Pedang ya ki kendon an ke beadai bat ke Citizenship Amendment Act arhajar khat khandai ha unai tung minta ke snem. Bat beliau menteri kekuat kekia jong ke Meghalaya uba AL Hek ya ki lat jing syakri bathamai Harit Provincial Chest Hospital Shillong nin kasi. Ka Sarkar Pedang kala play ya kalat ban aitika ya barok ki brio ki bala palat sapo sans nem kerta bat kane kan sedang naduk keshitarik ubna yayong arhajar arpawai. Hadin ke jihalang jong ke kenhun menteri hinin kasngi u menteri ke Sarkar Pedang u Prakash Javadekar ula kentu ya barok ki brio ki bala biang kerta kumbala bu bakin let ai kerteng bat aitika ya lade na kebenta banyada na ke jingpang COVID-19. Ula pensyairu baka dawai tika ke don bon batkan amduna na kebenta ke jing don kam jong kipriu. Ke Sarkar Pedang kala ban pinmi iki kendon an ke biadai bat ke Citizenship Amendment Act arhaja khat khandai ha unai tung menta kasnem. Ha ke juba bala ai ha ke Lok Sabha nin kasngi u menteri khana khatanat korbari u Nityanand Rai ula pentim baka komiti ke badai na kebenta ke subordinate legislation jong ke Lok Sabha kala ai por haduk ke khandai tarik ubna yayong menta kasnem ban thau yiki kendon an na kebenta ke Citizenship Amendment Act arhaja khat khandai kat ba ke komiti jong ke Raja Sabha pan kala ai por haduk ke khandai tarik unai tung menta kasnem. Menteri Ketenat Yadari jong ke Sarkar Pedang ubalong ru unoyalam barang ba jong ke sing BJP Rajnath Singh ula penong ke jingalang pat ba nin ke sing Halamding Assam. Habakran ha ke jingalang Rajnath Singh ula ong ba ke BJP kan penne e ke Durtan Ra jong ke Assam. Ula ong bahapok ke jingalam jong Sabananda Sonowal kumu menteri rangba ke Assam kala kiu shaprang ba ha ke sansnem baladem. Nanaw ke sing BJP, ke Congress, ke AIUDF, ke Assam Gana Parishad, bat kiwe ru kila penlong ye ke jingalang pat ba. Presiden jong ke sing BJP JP Nadda ula pelait pat ba ya ke Sankalpa Patra ni ke matrekam jong ke sing na ke benta ke jela Assam ke bakular ban penlong ya ke Assam ke balait na ke jing shlai bat ban pentrekam ru ya ke Mission Brahmaputra da ke jing temu ban penduk pendam ya ke jing do ke mensim ki brio ke jing don jing em bat kilat kamai jakpo. Menteri kekuat kekia jong ke Nagaland US Pangniu Pom henin kesngi ula pelat ban penteri kam ya ke I Learn ke lat jing hikai ban penbha ya ke kam ke banyarap ru ha ke juk kapur ya ki Community Health Officer CHO ha ke jela bakin wat ya ke jing tip ke biadai bat ke rukam trei jong ki. Ya ke ni ke I Learn en penteri kam ha ke Shispa Prabo Khandai Tali ki Health and Wellness Center ki badan hapuk ke jela. Habakran ha ke jingalang menteri ulong ba ke jela kala kut jingmut ban job ya ke klam bat kumta kala sedang ban penyak caprang ya ki kam bakentup ya ke digital technology kum ke Naga Tele Health Services ula pen pauru ke jingkermen baleng ba ke ni ke island ki CHO kinang la ban kam pen ba ya ke kam jongki kene ke dek All India Radio Shillong ke bawan lam shapi ya ke kubor. Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini tre lang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ban beteng biang ya ke kubor. Menteri Ketenat kekuat kekia jong ke Meghalaya uba AL Hek henin kesngi ula play ye kilat jing syakri bathamai Harit Provincial Chest Hospital Shillong la penlong ru ye ke jingalang ban kenmau ye ke jing tap arsenem ke jing pentrekam ya ke MHIS PMJAY hakani ke hospital ha ke jing keren jong uba Hek ula penpau ye ke jing keben balala ban play ke khandai tali kilat jing syakri bathamai ke ban pentrekam hakani ke hospital bat ba ye ke jing lut jing sep baro na ke benta ke jing thiet ke kor ke bor kat kum
ke juk mentala sehi nak MHIS klem dadon kamban up jingaram nak sarkar uba hek ulai ru ke jing tre shitam jing ke doktor ba kinang tre ke hospital ke bel ajing kermen barabori ke nong pan ke basa sumar ha ke hospital la samru ke khusnam che ke nong tre jong hospital nak benta ke jing sakri hok met bat men sim jongki Ka Assam Rifles Commanders Conference Bashisin Chisnam kala sedang hak headquarter jong ka DGAR Shillong hanin kasngi kani kalong komsi benta jong ka jing rakhi kan mau burom ya kalung khusnam bashispa prapon rio jong ka jing seng ya ka Assam Rifles Lieutenant General Anil Chauhan GOC in C ka Eastern Command hak jing kren jong u ulero ikishipai Assam Rifles ke bala pen pau ya ka jing tibet hak kam bat ka jing IT lut ya lade ban pendap laka kamram wat apada kicing besar kai ula kentu yaki bakin ya beteng ban sakri klam that yakari hakis nemban wan Ko Office jong ka Block Program Management Unit National Health Mission NHM galapin long ya kajing lang ba shisngi jong ki nong tre asha hanong stoin hanan kasngi kajing thmu jong kajing lang ka long ban ajing hikai ya ki asha shapan ki lat jing ko jing kya ba pher bala ai da katnat ka koit ka kya kanang ba kajing sakri jong ki ya ki pat ba kanong ka ba mentoy kumba praphaungut ki asha ki ba hap apo ka nong stoin block kila yo jing hikai halor kumno ban itu ikidak jing pang jong priu ubayo ikajing pang COVID-19 bat ru ban pen priang jing tip ya ka jing don kam jong ka jing ai tika Uchaman jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penya since im nen kasngi ulabo yo mau nongrim jong ka jing tay ya ka ying dorba jong ka sno mauden rei bat pleru ya ka surok yat kali balamang nak excluded areas central scheme araja khat khandai arajar arpo habakren ha ka jialang uba penya since im ulong bakistan baladap ki bre jong ka than kilamat shibun ki jing namar ka jing bombyang ki surok ka umbam umdi bat kiwe Kapertan Bandra Punyo jong ka CRPF ringkat bat ka dorbar shenong jong ka laumali kila penlong ka jing penko ya ka wa umkra ka bahapolo hanin kasngi kum shibenta jong ka swachhta abhiyan campaign habakren ha ka jingalang u komandan Alok Bhattacharya ulong ba ka jinglang jong ka jabo jaban kala penthut ya ka jing tu jong ka ha ka wa bat kane kala penjabo shibun ya ka wa ulong ba kane ka nong ka benta banengkong jong ka jing penko ya kane ka wa Kabor penya district bat ka district social welfare officer jong ka West Janta Hills district kan penlong ya ka district level Nasha Mukt Bharat campaign marathon cross country run ha ka arpenyo tarik menta ubnai na ka benta ka shinrang bat ki kenthai bat ka chingmare kan sedang ha ka pon riu baje men step na kyang nang ba stadium kato ka kubor lakut na All India Radio Shillong